wari uzi ko twageze amagingo tukivuga ibya coronavirus, ariko iyi virusi yasakaye ku isi mu buryo butandukanye kandi butangaje. Kugeza uyu munsi nta gihugu cyo ku isi kitaragerwamo n'iki cyorezo. Uyu munsi Press TV Rwanda twabateguriye icyegeranyo ku rukingo rwa coronavirus rwakozwe na kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza. Ni urukingo rugaragaza ko nta kibazo ruteza kandi rukangura ubwirinzi bw'umubiri bukirwanaho. Ubwongereza bwamaze gutanga komande ya miliyoni 100 y'urwo rukingo. Ndakwibutsa ukana subscribe aho utarayikanda. Ushobora no kuduha igitekerezo unyuze muri comment ugatwandikira cyangwa ukatubwira icyo twagutegurira ubutaha. Uwo muri kumwe ni Mr Safe. Bye kaze. Urukingo rwa coronavirus rwakozwe na kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza rugaragaza ko nta kibazo ruteza kandi rukangura ubwirinzi bw'umubiri bukirwanaho. Amagerageza yarwo yakorewe ku bantu basaga 1077 yagaragaje ko kuruterwa byatumye birema mu bwirinzi antibodies n'uturemagingo twa T-cells dushobora kurwanya coronavirus. Ibyagezweho n'ubu bushakashatsi biratanga icyizere cyinshi, ariko haracyari kare cyane kumenya niba ibi bihagije ngo bitange ubwirinzi bw'iyi virusi. Ubu hari gukorwa andi magerageza akorewe ku bantu benshi kurushaho. Leta y'Ubwongereza yamaze gutanga komande z'uducupa miliyoni kuri urwo rukingo. Ese wakwibaza uti uru rukingo rukora gute? Uru rukingo ruri gukorwa ku muvuduko mwinshi cyane ku kigero kitari cyarigeze kubaho mbere. Rukozwe muri virusi yakorewe muri laboratoire itera ibicurane by'inguge. Rwarahendaguye cyane mbere na mbere kugira ngo rudateza ubwandu mu bantu, ariko nanone no kugira ngo ruse na coronavirus. Abahanga muri siyansi bakoze ibi bimurira bimwe mu bigize coronavirus bizwi nka spike protein. Iki kikaba ari igikoresho cy'ingenzi ikoresha mu kugaba igitero ku turemangingo twacu mu rukingo barimo gukora. Ibi bivuze ko uru rukingo rusa na coronavirus nyirizina, noneho ubwirinzi bw'umubiri bukitoza uburyo bwo kuyihashya. Professor Andrew Poland wo mu itsinda ry'ubushakashatsi ryo muri iyi kaminuza ya Oxford yabwiye BBC ati twishimiye cyane byagezweho byatangajwe uyu munsi, ariko ikibazo cy'ingenzi buri muntu ashaka kumenya ni ukumenya niba uru rukingo rutanga ubwirinzi. Turacyategereje kubimenya. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko 90% by'ababukoreweho bahise bagira ubwirinzi kuri coronavirus bamaze guhabwa urwo rukingo inshuro imwe gusa, cyangwa se doze imwe. Abantu 10 gusa nibo baruhawe kabiri doze ebyiri, kandi bose bahise bagira ubwirinzi burwanya coronavirus. Professor Poland yabwiye BBC ati ntabwo tuzi ikigero gikenewe cy'ubwirinzi, ariko dushobora kubwongera ku kigero cyo hejuru cyane, hashoboka dutanga doze ya kabiri. Ese nta kibazo ruteza? Yego ntacyo, ariko hari ingaruka ruteza zo ku ruhande. Nta ngaruka zashyira ubuzima mu kaga urwo rukingo ruteza, ariko 70% by'abantu bakoreweho ubushakashatsi kuri urwo rukingo bamwe bagize ikibazo cyo guhinda umuriro, abandi barwara umutwe. Abashakashatsi bavuga ko ibi bishobora gukizwa no gufata ibinini bya paracetamol. Professor Sarah Gilbert wo muri kaminuza ya Oxford agira ati haracyari akazi kenshi ko gukora mbere y'uko twemeza niba uru rukingo rwacu ruzafasha mu guhashya icyorezo cya coronavirus, ariko ibi twagezeho by'ibanze biratanga icyizere. Ushobora kwibaza uti niki gikurikiyeho muri iri gerageza? Kugeza ubu ibyagezweho biratanga icyizere, ariko intego y'ibanze ni ukumenya niba koko uru rukingo rutekanye ku buryo rwahabwa abantu nta kibazo. Ubu bushakashatsi ntabwo buragaragaza niba rushobora gukingira abantu ntibarware cyangwa niba rushobora kugabanya ibimenyetso bya coronavirus. Mu Bwongereza abantu barenga 10,000 nibo bagiye gukorerwa igice cy'ubu bushakashatsi gikurikiyeho, ariko aya magerageza y'uru rukingo yaranagwagira mu bindi bihugu kuko ikigero cya coronavirus kiri hasi cyane mu Bwongereza, bikaba byagorana rero kumenya niba urukingo rutanga umusaruro. Hari gukorwa andi magerageza magari yarwo ku bantu 30,000 muri Amerika, ndetse no ku bantu 2,000 muri Afurika y'Epfo, hamwe no ku bantu basaga 5,000 muri Brazil. Hari no gusabwa ko hakorwa amagerageza yo guhinyuza azwi nka challenge trials, aho abantu bakingiye bakwaruzwa coronavirus ku bushake. Ariko kuri iki hari impungenge za kinyamuga zo kwirinda kubikora bitewe nuko nta muti uriho wa coronavirus. Ushobora kwibaza uti ruzangeraho ryari? Birashoboka ko uru rukingo rwa coronavirus rutanga umusaruro ruzemezwa mbere y'impera y'uyu mwaka, ariko ntabwo ruzahita rusakara ku isi hose. Abakora mu rwego rw'ubuvuzi no kwita ku barwayi nibo bazaruhabwa mu ba mbere.
cyo kimwe n'abageze mu zabukuru kuko bafatwa nk'abafite ibyago byinshi cyo kimwe n'abageze mu zabukuru kuko bafatwa nk'abafite ibyago byinshi cyane byo kwandura coronavirus bitewe n'ikigero cy'imyaka yabo no kuba baba basanzwe barwaye izindi ndwara zijyanye n'izabukuru. Ariko gutanga urukingo mu bice bitandukanye ku isi bishoboka ko n'igihuta cyane bishoboka bizaba mu mwaka utaha niba ibintu byose bigenze neza uko byateganijwe. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yagize ati birumvikana ko mfite icyizere ndi kubisabira ariko kuvuga ko nizeye 100% ko tuzabona urukingo muri uyu mwaka byaba nubwo bihabaje bwose ari ugukabya. Aho ntiturahagera kugerageza izindi nkingo byo bigeze hehe? Uru rukingo rwa kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza si rwo rwa mbere rugeze kuri iki cyiciro. Hari andi matsinda yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bushinwa nayo yatangaje ibyagezweho nk'ibi. Kampani ya Moderna yo muri Amerika niyo yabaye iya mbere mu kugera kuri iki cyiciro kandi urukingo rwayo rushobora kureba ubwirinzi antibodies buganza coronavirus. Batera mu mubiri akaremangingo ka coronavirus cyangwa se coronavirus RNA kagahita gatangira gukora proteine za virus mu rwego rwo gukangura ubwirinzi bw'umubiri ngo butangire guhangana na coronavirus nyayo. Kampani za BioNTech na Pfizer nazo zageze kubishimishije muri uru rwego zikoresheje urukingo rugendeye kuri RNA. Nongeye kubashimira nubwo bakomeje kubana muri iki kiganiro. Nanabibutsa kanda subscribe wowe utarayikanda. Ushobora kuduha igitekerezo unyuze muri comment ukatwandikira ukatubwira icyo twaguteguriraho ubutaha. Dukomeze kwirinda coronavirus dukurikiza amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima.